Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, oke, kita lihat dulu tanaman, apakah sudah panen? Udah bisa kita panen ya guys. Kita ini lagi lah, 12. Kan nice. Oke, gold kita udah berapa? Kita lihat, kita kumpulin dulu. Nomor 100k. Oke, jangan boros-boros buat level 60 nanti ya. Kita main aman aja dulu. Batu, kita bawa batu enggak? Oh, kita simpen. Oke, enggak ada. Flaxseed lagi laku keras banget, harganya lagi naik banget ya. Bisa kita manfaatkan. Kita bisa jual sih. Aman ya. Tapi kita harus kita makan dulu yang pasti. Semoga aman, terkendali, nggak ada crash-crashnya. Semoga hari ini nggak ada crash-crashnya, biar aman, kita mainnya nyaman ya kan. Baru dibilangin nge-crash. Oh enggak, jangan dong, baru mulai ini. Baru mulai udah nge-crash loh. Kita lihat resolusi dulu nih. Udah gue bikin under ya, semoga aja aman. Powerful electromagnetic, or EM storms, have occurred lately due to solar activity, and the zombies have been observed to be more active after these storms. EM storms can also have an impact on communications, the power supply, and the weather. We ask survivors to step forward to help in our response to these storms. Poin kita ada berapa? Oh, gue udah nukerin ini. Ya, nge-crash. Sumpah, gue baru mulai loh. Aduh, nggak bener nih. Hari-hari nge-crash.
Apa sih? Ding ding. Baru dibilang gak nge-crash, korup data nggak tuh? Verify your installation. Sumpah lah ini. Gua nggak ngerti lagi sih ini. Aduh, sumpah lo ini. Kenapa lo ya? Aduh. Antivirusnya dimatiin dulu kali ya. Korup data phone.
Apa lo? Apa sih korup data telepon? Ya ampun. Baru mulai. Masa gua kudu repair lagi? Langsung perbaikan lanjutan aja lah. Capek men. Capek juga ya begini mulu ya tiap live ya. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and
capek. With your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and
Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and sound.
Gue stop live-nya dulu ya guys. Sorry. Nanti gue online lagi. Gue mau benerin dulu bentaran.